Mutshudeni wa khaingwe ya dzikholeji fala Polokwane vunduni la Limpopo uro thaselwa nga mbya pitbull ndi chiwo chine anga si changwe vutshirawo hothe. Mutshudeni wa khaingwe ya dzikholeji ya Polokwane vunduni la Limpopo uro thaselwa nga mbya pitbull ndi chiwo chine anga si chihangwe vutshiro hawe hothe. Uri ukadito zvumbula zwavhuḓi musi mbya iyo ya pitbull ichiko lingedza muruma kha mukulo. Ubvenefo ndiye mbya iyo ya muruma kha damu lawe la chanda cha monde panda musi chimuruma kha chanda cha monde zvezvasiya chanda chenecho china mafuvalo vukuma. I didn't see the pitbull coming, but I had it attacking me in the breast, in my left breast. After that, I was trying to fight and then they attacked me at the hem in my hand. Ngwambana uri ototava mukosi muhulu musi achitangana na chiwo ichi usvikira vadzirapo vachimuphalala. Voivona zoralo vamugidimisira vuongironi ha Polokwane provincial henefo ndi akono wana dzilafo la mafuvalo awe. Fedzi ukhoviledzwa nga masiandoitwa chiwo ichi kha mutakalo wa muhumbulo wawe. I think I have trauma because every time when I close my eyes I see it coming. Counseling will help. Yeah, I think counseling will help, and at school they do have counseling. I think they will help me. Mune wa mbya iyo wa mingwaha ya 20 vo ZIBNLs vo divona dza court ya magistrata wa Polokwane vone mulandu wonoyo wafiriselwa kha la 15 la ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. We were here for a first appearance for Mr. ZIBNLs, who's supposedly the accused in this matter. The matter has been enrolled and the matter has been now postponed to the 15th of March for further investigations, and from there we will be able to assess whether or not the state has got a case on which they could be able to rely on. Mjene yo ya pitbull yombo divulaiwa nga chenecho chifhinga cha chiwo yavona mapolisa na va muhasho wa ndondolo ya zwifuwo ba SPCA.